Nay, mga kami pangungunay. Oh, hapa niyo nang nagungon diha. Salamat, Nay. Welcome to the Bagongon Adventure. Guys. Hello guys, good morning for today's video guys no, manguha din bagungon. So wala kay bawo guys no, karon guys, first time ni nako nga mag-take og adventure content. Gisugdan ako sa Bagongon Adventure. Kauban ako si Boss J Istoy guys og si Cristiano. So wala kay laog bagungon guys, mao din ang bagungon no. Money siya Bagongon guys sa Abhol. Wa may kabaw og unsa sa inyo ha. Oh, di ba? Galing guys si Boss Christian ma-explain nyo guys no. So karon guys, gisugdan na ni Boss J Istoy og pamunit guys no. Medyo gagmay man ang bagungon diri. Gagmay day kay lang bagungon diri guys. Asa nagko ani? Asa nagko chol? Akong gipangutan na si Parchol guys ba og asa dapat ang nagko diri guys. Lahi man nun yang gitubag, lahi siguro yang panungog no. Pagkuha og bagongon guys. Pero okay ra guys, walag init basta lamin. Pasensya lang ninyo si Boss Christian guys kay medyo hinay gyud ni ang signal no. So balik ta in terms og bagungon guys, as in gagmay gyud lang bagungon dire guys. Oh, di ba? Kita man ninyo guys, di ba monit ni Boss J Istoy guys. Sa wala kailan ni Boss J Istoy guys, mao din siya ang star player sa G-Sor Hoppers. So karon guys, narita ang mga bagungon sa ubos sa among balay guys no. Kita ninyo guys, tadi among balay dapit sa akong likod guys. Kani among gibanguhaan og bagungon guys, fish pan day ni siya guys nga wala pa gibutangan og isda guys kay nimbuto man gud ni siya atong pagbagyong audit o nya wala pa na ayo ba. Pasabot na ko anang wala pa maayo guys, wala pa ma-repair ba. So karon guys, gisugdan na ni Boss J Istoy guys og lakaw-lakaw diha para mangita anang mga bagungon diha. So kana guys si Boss Christian guys, lagyo kayo siya guys kaya nag-una-una man gud ni siya. Now ni ninit kayo sop-sopon guys. Kay dagko. Awa guys, oh dagko kayo guys. Dagko ni kayo guys. Kira na agyapon lutoon J bisag kuan J. Bisa di kalibang, tae na lapok man na nga. Pwede ra iluwa nimo. Pwede ra pug luto ka. Pero ang iluwa ang uban ba lutoon niya. Bandi. Diring dapita guys, naglalis dai mi. Kay ningon man ko nga lutoon, pero ningon man sila dili guys. Kay before ni siya lutoon, pakalibangon pa din ni og 2 to 3 days guys para mawala yang tae ba. Pasabot na ng tae guys, mao na ang yuta nga yang gikaon guys. So karon guys, ning balhin mi sa Pikas area kay to akong didto ang dagko nga bagungon. So mao na to ning adto na mi. Kay si Parchol man gud na nagunaon na dito guys. Siya man gud ang nakaditik nga to ade didto ang dagko nga bagungon. So mao na to pila ra ka minuto og pila ka segundo. Nakapunit na dayon si Boss J sa nga dagko nga bagungon. O di ba lantawan nyo guys, dagko kay nga bagungon ang nakuha ni Boss J guys. So karon padayon ta sa unahan guys, mangita gyapon ta og asa nga area ang daghan og dagko nga bagungon. So karon guys, padayon ra mi sa among paglakaw og kita ninyo ang view diri nga dapita. Nindot kayo ang view guys. Og kauban sa dinamo diri si J og nakakuha pud siya og dagko nga bagungon. Itugka na siya og kuan guys kanang sa tawag sa amo guys sisi. Mao ni siya guys, mao ni siya sisi murag kuan kay nga bagungon ba murag. Mao ni siya mahalon. Lami kay supsupon. Og karon padayon lang gyapon ta sa pagpanguha og bagungon. Nakuha guys, oh. Nakuha guys, uy. Yummy guys. Yummy kay guys. So guys, atangi ang part 2 ani nga video kay adto na mi magluto sa mga nakuha na mga bagungon. Among ipakita guys og unsaon siya pagluto step by step para makat-on mo sa pagluto og bagungon. So karon guys, thank you for watching this video. So babush.